Nou, geliefde broers en susters, jong mense en kinders. Vir die wie laasweek by die Pinkster afsluiting gewees het, ek het nie per ongeluk dieselfde teks as laasweek se Pinkster afsluiting gekies nie. Dit is juis weer Simon die towenaar wat my hou. En in Handelinge 8, verse 5 tot 10, sien ons hoe Simon die towenaar geprys word as 'n groot krag van God. Nou towenaars is amper soos kulkunstenaars in die antieke tyd ook gewees, sonkulkunstenaars wat optree vir die entertainment of the crowd, wat vir hulle betower met allerhande towerspel, en dit amper onskuldig doen as 'n opvoering. In ander gevalle het ons kulkunstenaars, towenaars, wie self gedoen het om soewereine magte te hê met wat hulle kon voordoen, die towerheid wat hulle kon voordoen. En op hierdie wyse, soos die teks lui, gehoor verbuister het, deceiving crowds, en hulle self voorgedoen het as die groot krag van God en gelykstaande aan God. In such a way deceiving crowds that people may think that they are indeed special from out the hand of God, that they are equal even to God, that they are the great power of God. Now we see even at this peak moment almost in his career, when the Samaritans hailed him as the great power of God. Simon hears the sermon, hears the preaching of the word of Philip. And he comes to faith. Hy kom tot geloof, hy maak openbare belydenis van geloof. Hy staan verstom in die wêreld, in die goeie evangelie wat gepreek word, en hy kom tot geloof en hy bely sy geloof dat hy 'n volgeling is van Jesus Christus. Hy kom tot doop, ook hy bring homself tot doop. Nou broers en susters, alreeds sien ons die merkwaardige wyse hoe die evangelie te werk gaan, dat 'n towenaar wie homself voorgehou het as die groot krag van God, dat sy hart so verander kan word, dat hy tot belydenis van geloof in Jesus Christus kan kom, vanweë die prediking van die apostels. This great man, this influencer, this sorcerer comes to faith in Jesus through the preaching of the gospel. En broers en susters, baie bekend aan ons, aan die katekisante, hy lê openbare belydenis van geloof af. Hy word gedoop. Hy doen alles, hy volg ook vir Philip en die apostels. Hy volg hulle. Hy word deel van die eerste gemeente, hy vorm deel van die vroeë kerk en hy volg hulle. Broers en susters, baie van ons het al 'n openbare belydenis van geloof afgelê. Baie van ons is al reeds gedoop. Baie van ons kom kerk toe. Maar nog steeds die skemering van sy sondige natuur kom na vore. Even though he confessed his faith, even though he was baptized, even though he followed the apostles, when he saw the signs and the power of the Holy Spirit, he saw an opportunity to exploit the people of God and make money out of it. At this very moment, he reveals himself, he shows himself as a sorcerer. Did he really come to true faith if he still wants to deceive the people of God for his own gain? At this moment of his transgression, because now he shows his sinful desires, he transgresses. And at this moment, the apostles themselves, they can ask themselves the question, what must we now do? Kan hulle hom wegwys? Want hy het ons nou gewys wat hy wil doen. Hy het ons nou reeds gewys dat hy die mense van God wil uitbuit. So op hierdie oomblik kan hulle dan hom wegwys en sê, daar is nie plek vir jou in die kerk van God nie. Jy het oortree, jy was gehoorsaam aan jou sondige natuur, eerder as gehoorsaam aan God vir wie jy bely het. Or they can decide also to join him. They can also decide to make a decision. Okay, was dit 'n goeie ministerie hierso? Ons kan die geld tussen mekaar verdeel. Dalk ons kan geld maak uit hierdie praktyk. Ons kan die krag van die Heilige Gees misbruik vir ons eie gewin.
uitbuit. But rather than marginalizing him, rather than excommunicating him, rather than also joining him in what he wants to do, they call him out. Hulle roep hom tot belydenis, hulle roep hom, bely, en laat staan weg van die sondige natuur, staan weg van wat hy wil doen. They rebuke what he wants to do. Hulle sê, Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Broers en susters, baie kere as ons mense onsself wys as hulle oortree, is dit juist die tyd wanneer ons mense ook nog verder afdruk, wanneer ons mense nog net verder aftrek, wanneer ons mense nog net verder van die wal tot in die sloot ingooi. Maar ook at the moment of his transgression, they minister to him and minister the good gospel of the Lord to him and tells him there's still an opportunity for forgiveness to come away from your sinful ways and bring yourself before the Lord. Dat ons met jou staan, maar bely en laat staan. Op hierdie oomblik, broers en susters, sê Simon, antwoord en sê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. At this moment, a decisive moment in his life, remembering, brothers and sisters, as a sorcerer, he had a way of life. He got accustomed to living his life a certain type of way. But at this moment where he is called to account, to part ways with the injustice that he wants to do to the people, hy vra, bid vir my. Bid vir my tot die Here toe. Pray for me to the Lord your God. Hy volhard nie in sy sonde nie. Hy staan nie weg en sê, nee, dit was nie my bedoeling nie. Nee, dit is nie wat ek wil doen nie. Nee, moet nie dit ook aan my doen nie. Hy sê, bid vir my. Broers en susters, op hierdie punt sien ons iets van ons menslikheid raak, waar ons geopenbaar word, waar ons 'n fout begaan het, waar ons sondige natuur tot voorskyn kom, waar ons so dikwels wil wegkeer, wil wegstaan, wil sê, wil verskonings maak. Nee, dit is nie ek nie. Nee, dit is nie wat my bedoeling was nie. No. I'm rather gonna gaslight you than rather admitting to what I wanted to do. At that moment, he admits and he acknowledges his own vulnerability and sinful ways and asks them, pray for me. Dearly beloved, in these words, pray for me, he actually invites all of us to admit our vulnerabilities, to admit and acknowledge when we have done wrong, but to ask the Lord and to ask, en dis moeilik, broers en susters, om medegelowiges te vra, bid vir my. Van in hierdie oomblik as jy vra, bid vir my, dan moet jy as te ware jouself openbaar, jou kwesbaarhede. Die stories wat jy wil deel met ander nie, dit moet jy nou openbaar. Die stryd wat jy nie by die huis sit, dit moet jy nou openbaar. Die stryd waarin jy gewikkel is by jou huis, wat jy met niemand anders deel, wat jy in jou binnekamer dan deel, as jy dit openbaar, en dan iemand anders sê, bid vir my, dit vra 'n tipe kwesbaarheid van jou, wat al die Here alleenlik kan gee. In this moment, when Simon says, pray for me, it speaks to a willingness to be transformed. It speaks to his willingness to bring himself before the Lord. I know I've done wrong. I know I struggle with this, that, and the other thing. But dear Lord, I want to be transformed by the power of your Holy Spirit. He brings himself before the Lord. En broers en susters, as ek dit doen, dan vorm my deel van 'n groter bediening
bediening as homself. Dan vorm hy deel van iets groter as net homself, because what we see, the apostles didn't just minister to him. When the pouring of the Holy Spirit happened, they immediately, the apostles went from Acts 2 up until Acts 8. And in Acts 8 verse 7, it reminds us again, for unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in the city. When the Holy Spirit leads the apostles, it leads them to people who are going through it all. It leads them to people who are sick. It leads them to people who are possessed by demons. It leads them to people who are blind, who are lame, who are outcasted out of their society. But the Holy Spirit leads them to those people to bring them back, because there's a place for them in the kingdom of God. In that way, the apostles and now Simon as well, they follow God. They join the ministry of Jesus, because as the apostles went out to preach the good gospel and to heal the sick and to be with those who are blind and to be with those who are outcast, the Lord Jesus Christ himself did that as well. In Luke 4 verse 40 it reads, at sunset the people brought to Jesus all with various kinds of sickness, and laying his hands on each one he healed them. Moreover, demons came out of many people, shouting, you are the Son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew he was the Messiah. Dearly beloved, when we follow Jesus, we ought to follow Jesus where those people are sick. We ought to follow Jesus to those people who are outcast. We ought to follow Jesus to those people who are struggling with various kinds of diseases, illnesses. Also, die mense wie sukkel met die dwelms, die mense wie sukkel met die alcohol, die mense wie sukkel met die bed met die Hollywood beds, die mense wie sukkel met kinders in hulle huise, die mense wie sukkel om dag na dag deur te gaan. Die Heilige Gees van God lei ons juis na daardie mense om hulle in te katrol, want daar's 'n plek vir hulle in die koninkryk van God. The Holy Spirit leads us to follow Jesus in his ministry. Vra van ons om getrou te bly aan die een die naby die is, die verslae is van gees. Dit vra van ons om die Here te volg wie naby die is, die gebroke is van hart. Hy het sy lewe neergelê for those amongst us. Broers en susters, wat sou met Simon gebeur het as hy geharden was, as hy soos 'n steensdonkie was, as hy allerlei plannetjies probeer maak het en homself probeer verwyder het van die ware evangelie wat tot hom gepreek word. Dit is moeilik, maar in welke strek u ook al mag wees, mag u bemoedig word met die woorde, bid vir my. Mag u hart oopmaak om aan ander ook te kan sê, ek sit in 'n situasie wat my totaal en al oorweldig, bid vir my. As jy sit met u etiese dilemma's en jy weet nie wat te kant toe om te gaan nie, mag die Here spreek tot die hart dat u openbaar kan gee, bid vir my. May you know in whatever circumstances you are sitting and facing, that there is a church community who follows the Lord and who is praying with you and for you. Broers en susters, onder meer, dat herinner my aan die woorde, die gelykenis in Lukas 18. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek was 2 keer vas, 2 keer in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en nog selfs nie sy oë na die hemel ophef nie,
maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En broers en susters, die antwoord van die Here op hierdie gelykenis was, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Broers en susters, op wat 'n wonderbaarlike wyse Simon was geprys en gevolg as die groot krag van God, maar die Here bring hom laag en bring hom tot die gronde, sodat die Here hom weer kan optel, dat hy kan besef, sy waarde lê nie in die toejuiging van mense nie, maar sy waarde lê in sy identiteit in God. Mag ons nie die toejuiging van mense najaag en onsself en ons siel verloor in die proses nie, en self as ons op daardie pad is, mag ons tot die Here se kruis nader en sê, bid vir my, Here, wees my sondaar genadig. Vir die wie verslae is van gees, vir die wie gebroken is van hart. Mag u vandag bid vir my. Mag u na die troon van die Here nader, met die woorde, bid vir my, met die versekering, dat ons vir mekaar bid, want die Here vra dit van ons. Mag ons hartstogte met mekaar deel, want die Here vra dit van ons. Mag ons kwesbaarhede met mekaar deel, want die Here vra dit van ons. Broers en susters, as 'n geloofsgemeenskap, mag ons welke stryd, haat, vyandskap, wat ook al onder mekaar mag leef, mag ons dit laat vaar, en mag ons vir mekaar bid. Mag die Gees van God ons so lei, om mekaar se arms omhoog te hou, mekaar in te haak, en te verseker met die woorde, my suster, my broer, ek bid vir jou, ek bid saam met jou. Want dit beteken nie, ons kan net 'n gebedjie opsê en dit daar los nie, dit beteken ons moet daar wees vir mekaar. Maar die Gees van God ons daartoe lei. Amen.